Ni mucemanio wa atongoria ikundi cia arimi kuma kaunti ya Embu makiamukira muigano wa mirioni 14.5 cia kuriva thara ya ngarama iria mandikithirie thutha wa mimera yao kutharikirwo ni ngige mwaka wa 2020. Mbeca ino na iria irenganiritwo ni vengi ya nthi kuvitukira thirikari ya kaunti ya Embu ni ikorwo igiteithia ikundi igana rimwe ria 20 cia arimi kuma wandire ithathatu iria ciavutirwe ni maruru ma ngige. Munthe twavesa na milioni 14 14.5 million iria twavesa no munthe iria ikuthie kwi arimi na tukuga na twauri arimi ma make sure mbiecio ni maitumira wega. Muvango wa marivi mama kuringana na David Kariuki uria ni minister wa tungata wa mwingi kaunti ya Embu, arimi magakorwo makiriva mbeca na icunji ithatu gwa kavinda ka miaka ithatu. Andu acio mai thiini wa ward ithathatu thiini wa Embu na me igite na ikundi koguo ni mavatire kuandika proposals na proposals icio ciatikirwo ni World Bank rigo muthi turagete kumava cheki icio ya mbere within next year mavata kuvea ringi tondu program ino ni ya miaka ithatu. Wanathengia ya gukorwa thara iria mathiire kurumirira nthariko ya ngige nene gukira mbeca ino maravewa arimi ni marauga ni kumatethia na gikiro kinene kwirugamia ringi urimiri. Officers angirikaza ni masire kuiroria na makiona ingi asara iria ntonyu thiina mugunda ucio na tewa kwa guonga ni migunda mingi thiini wa Kamarandi location. Ngarama nene muno ya ngandamia tondu ria mendetie ngandamia ciakwa cie cionthe ngaithira factory iria tuviraga ya arimi ni ngoragwa nginyita kuma 80,000 cia ngandamia na by that time na nyitire 30,000 theri koguo ni nonie na ngia rosi nene muno. Ngana no twiri wa ruvonge rwa irio guku bururi rwa FAO thariko ya ngige guku bururi yari gatagatiri ka bilioni 4 kuvia bilioni 5. Vandore Vakameme TV ni kaunti ya Embu ni Bita Dennis Fundi.